Gasat Iti Biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, Gasat Iti Biag. Alamat din friend, pautangan nak ita. Ha? Masapul ko ngamin ti kwarta ita, gaputanas ken ama ipa-check up ko ti inak. Kasta ka di? Mala. Sapay na iranangon kwarta kita. Kimatak lang amin ti agas ni tatang. Kinalawans na kiti kapsat ko mag-isiskwela. Ay, parikot ko no asino ti pagutangak ita. Ah, ni Grace ngay. Amangan na da kwarta na. Ha? Mabainak mo tin iti Gayyem ta. At dapay lang amin ti jak na bayadan nga utang ko kan kwa na iti napanalawas. At dapay ti 2K a kwarta na kanya. Kasta ka di? Kat padasim lata Barang dapat ti maipautang na kan ka. Maawatan na kaday jay. Padasak a kasarita inton bigat, friend. When a friend, pasensya ka na talaga. Naranaam nga on kurta kita. Nagswildo tayo magpaiso. Ngam timaya, bata gusto kurta. Ha? Masapol mo ti kwarta, kuna Marvy? One friend, at dapay lang utang ko kan ka. Ngam si kala ang mati amok am asitgak. Masapol ko at talaga ti kwarta ita. Nasken ama ipa-check up ko ti inak. Kasta ka di? Mano ti masapol mo? Uray 3,000 lang, friend. O sige, pautangan ka. Naimbaglaangan, taada na bati iti sweldok, iti na panalawas. Ay na, agyaman ako na Grace. At dapay tijak na bayadan kan ka. Ngam ni, nanayunan manon. Anya kalakit din ay ha. Aggagayem tayo. Awan ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo. Agyaman nak at talaga, friend. Awan anyaman na kunakmanan. Itad ko inton madamdama ti bulbulodam ha. Ipa-check up mo ti inam inton bigat. Hello? Aping umawawag ka? Anya? Saludsudam na apay umawawag ak. Unay ka matan, Joey. Imawag ak tatamagan ka. No adda ka di pa iti planom amang tad iti sustento iti anak ta. Apay dumahot ka pa ilangan kanya. Anya? Agtrap-trabaho ka may. Sana ya? Anya? Kasta ti ibagam kanyak? Manumatan abulan. Tawon sapay kit din asaan ka anang nangtad iti sustento para iti anak ta. Sa ita, kasta pa'y lang ti ibagam? Iso ti ibagak tamukmat nga adda trabaho. Wan, ada trabaho. Ngam umdas laang apang inal daw mi. Ada sakit ni Miko ita. Amangan no ada maitad mo. Pasensya ka. Ngamawan maitid ko ken ka. Bye! Nag-uunag matan ti panagsinaay mo. Ada ka ti parikot mo. Ha? Ipagamit ano niya dayta. Ay, ada pa'y lati ungot ko kini Joey. Inawagak ngamin idikalman. Imbagak nga ada sakit ni Miko. Kat amangan no ada maitad na. Ay, Diyos ko! Baribar amin asungbat na. Anya? Awan lang nga rudan ti maitultulong na no maipapan iti anak mi. Ngam kas jay pa iti panagsasaw na kanya. Anya matan na siya, Joey. Makapangariyat mo niya. Hay, naimbagla ang entasan kayo nagkasal. Aywan, dayta mo tinakkel a pagyamanak ket. Gaputa saan kami ang nagkalaysa. Adapay kumadakdakkel ti parikot ko ita. Kat, kumusta ang iti anak mo? Ninanang tinapanang ipa-check up kan ko na. Parikot ko nga ron ti kwarta ita. Agkasapulanak na talaga. Ay, sapay awan tinamnamaag iti dayjay alalaki. Talaga abuk-bukudak ti responsibilidad ti ama kan ina.
Ano sampay laeng ti saan nagtrabaho ita anak ko. Uwan nanang. Bantayam kan asikasuam pay laeng ti anak mo. Masapul na ka ita. Gaputad daket nga rod tirikrek na na. Uwan nanang. Sana bale. Ta saan mo't nga istrikto ti kumpanya pag trabahwak. Nasaya at mutnukas ta. Ayun Gayyem. Adda ka di ti impaw it ni Joey akwartakan ka. Ha? Kwa. Awan nanang. Awan. Ay, naumakon nga mauawag kan kwa na. Uray maipapan iti salon at ti anak mi. Kaslawan bibiyang na. Iso ahuston nanang. Mangtad no mangtad saan no saan. Aginggat ka ba ulak nga yaramidan iti wagas. Sa anak nga agkid daw itutulong kan kwa na. Anya. Anya nga rod ti usaram inton bigat para iti follow up ni Miko anak ko. Nag-emergency loanak nanang iji pagtrabahwak. Ngam saan ko pa'y amaala inton bigat. Iso nga inawagak ni bakla Gayyem ko. Iso pa'y lang tinagbuludak iti usaran mi kinimay ko inton bigat. Oo na yun ti ama ti anak mo. Diyak amunoan niya a klase a panagpampanunot ti addaken kwa na. Awan mo't Gayyem ni Grace ita, friend. One friend, sana sumrag ita. Aging gayton Saturday. Asikaswan na pa'y kanuta anak na. Masakit pa lang amin aging gayta. Kasta ka di? Ay, sapay diyak pa'y nakabaybayad iti utang ko kan kwa na aging gaita. Ha? Masapol na ti kwarta ita. Ngam saan nakasiningir? Ay na mababain akon kan kwa na. Anya kalagit din aya. Amo ni Grace ang masapol mo ti kwarta. Gapu iti inam. Isuasan na ka pa asing singiren. Kan may isa, at dahil pautang ko ng kuwana. Nasaya at no kasta. Naimbag nga ron, tada na pati ti sweldo. Ison, timpautang ko ng kuwana. Masya na ko na kining Grace. Tayo sulang tagtrap-trabaho para itanak na. Pulos met nga wantit ita di awanan pain nga mati anak na. Ay, piman mat ni Grace. Nagrigat ito makder kas ama kanina. Nga bilibak met kan kuana. Gaputa aramitan namat amin nga urag may sa sika. Kasano pare? Panagsisildo mo tin inton bigat. Mapanta ka di jay syudad inton Domingo. Katuwa na pare. Mapanta man nagliwliwa. Ay, una. Napayag mo tin na saan tanap na panijay sigo da papananda. Wala nga ron. Ayun nga, awagak man ni Marvy. Ha? Sino ang Marvy tayo pare? Diyan Gayyem ni Grace nga eh. Diyan naglaing nga uminom. Kan nagpintas mo lang. Chicks ko naman. Anya? Hindi pa lang nga magustuak tayo dyan. Nga mag-Gayyem da nga minti ni Grace ka. Gamita, mapaling siguro ang parts. Ay, agar-aramid kamot pare. Awan tagas na pare. No armak ni Marvy. Saan kami mat ang nagkalay sa ni Grace? Iso anawaya akpards. Hello? Sino da ito'y? Abay, saan nakadi ama ibusesan? Siyak da ito ni Joey. Ha? Ang mga nawaya ka inton bigat. Tapay? Nagpasyulat kami ngamin inton bigat. Numayat ka, sumamat ka kada kami ijay sigot abar apapapanantayo iti. Anya? Di ka madanagan, tasyak ti makaamu iti amin. O sige, panunutak pa'y anaimbag ha? Agteksak inton bigat kan ka. Bye. Agyamanak, tanaka umay ka, Mavi. Amo ka din ni Grace nga imay ka ita. Saan? Saan ko nga imbaga kan ko na? Masaya no kasta. Alam nga ron, kargaan ti basom. Ta i-cheers tayo kiti. Sure.
Masapol mo ka din ti kwartam, friend? Ha? Ay, saan, friend? Iba kak tulad tanong masabol ko. Unay kan. Agyaman ako mo kasta. Kung naklakit din no masapol mo. Sapay awan pa'y maibayad ko itakan ka no bilang laang. Relax, friendship. Saan ko pa yung masapol? Ay, pasensya kan, friend. Awan pa'y ti maibayad ko kan ka. Uy, anya akalakit din aya. Di mon panunutan ti utang mo kanyak. Bayadam tulat tano na wadwad ka. Amok mat niya agpadat ang agkasapulan. Hay, iso nga iwanan tayo ti salunan tayo. Tapno saan tayo agsaksakit? Tane, salunan ti puunan. Ay, husto ka itiday tangain bagam. Ah, wan Gayyem. Kumusta matan ti anak mo? Kaasi na, medyo mayat-matan. Iso na laang, tanaskan nga itultuloy na lata ti agas na. Ay, nagrikat no darikrik na ang ti anak. Nangruna kat sisyak laang ti agas-gastos para kan kuana. Ha? Mas asya na kun itibagik. Ngam awan maaramidak. Gaputa pulos mat nga awan ti sustento nga itad ni Joey kan kuana. Anya, saan ka makigidan kada kaming agawin? Saan, friend? At dapay ngamin tinas ka na papanak. Agkuyog kay to kini Grace. Sa dino ti papanam. At ang sangit ti boyfriend mo amapan mo sa batan. Si kakit di man. Boyfriend nga ibagbagamat. At dalamapan ko gatangan a para kininanang. O sige, da kami tulatan kini Kristag kuyog. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo. Agyaman ha. Kasnamot kada kayo. Agannad kayo iti panagawid nyo. Agyamanak manin, ay may kamarvi. Awan anyaman na. Si kakit di man. Awan pa'y tinangawisam kanyak asa anak nga imay. Saan aya? Sa bagay magkidiya. Uslo kay dilay tanging bagang. Ni, awan mo tanti mainom. Agorder kan Aywan nga pwesto. Katala, agpili ka mat idi kayat mo kanan. At to'y timinuda. Order di kayat mo kanan. Siyak ti makam mo. Agyaman ako na yan. Awanan yaman na. Basta si ka, Marvin. Nako, alam niyo ba yung yung pakiramdam na parang pasan mo yung buong mundo. Mawatan ka, friend. Ha? Ay, nagrigat ti kastoy a sitwasyon. Grace. Nagrigat ti biag ti kas kanya. Nga awan ka tinulong ko, iti panagpadakkel, kan panangaywan iti anak ko. Ala, isangit mo laeng. Tapno malaganan ka. Nagrigat talaga. Amoyo ka di sitwasyon. Nga awahan ti choice mo, no saan nga agbalin anatibkar. Gaputa saan mo't amabalin as umuko. Ha? Iso asi ka, Marvy, no makiasawa kan tumat. Piliyam tay lalaki a responsable ha. Saan akas kini Joey. Abastaratan at tinalikudan na ti obligasyon na kas ama iti anak mi. Friend. Nagrigat ti kastoy a sitwasyon. Iti biag, dayto iti karigatan na napadasak. Ti tumakder kas ina kan ama iti anak ko asyak lang. Aywan gaya man niya, birthday inton bigat. When friend, saan kan samot ang makaumay? Saan at talaga, friend? Adamot ti importante a papanan ni nanang ko. Katawan ti mangaywan iti anak ko. Iso asyak manan Kasta ka di? Ayos lang, friend. Umayag tulaangan mangitulot iti makan iti balayo. O sige, urayak day ta ha? Aywan gayam, ni Marvin ngay, umay siguro day jay. When friend, nagsarita kami,
Naku na, nga umay ka no masapa. Tapno tulungan na nga ag-prepare kadagiti lutuwek. Nasaya at nga rin no kasta. Ala, pasensya ka pailaang ha. Sa anak ka talaga makaumay. Ayos lang, friend. Anya ka lagi din aya. Ne, hala, nabartag ka matan, friend. Honor at friendship. Adon tinainom ko, George. Adaw mawawag. Sino ya dahit na? Ang mga nutinam. Saan? Ni Joey. Anya? Joey? Joey nga ama ti anak ni Grace? Isumad nga paiso? Apay ahani tinaka-phone book dita contacts mo. Wala yan, friendship. Nanyat nakita. Pangasimatasan ka magtagtagali. Nalawag. Anya? Diya ka muna kasanok nga ibagakan ka tipod no. Mamda siguro tinakita. Oh my gosh! How come, Murphy? Nabayagan da ito eh. Ngamga po lang, tadyak kaya't amadadaan ti panaggagayim tayo. Iso naguli makaklatan. What? Anya? Kasta tinakita mi ti cellphone ni Marvy, friend? One friend, saan ko kuman nga ibagakan ka? Iba nga ako. Awan ti makagapo, tapno itolerate ko ti kasjengar aramidan na. Anya? Jack amo, nanyat kinan na da siya babae, tana aramid na kin katikas niya eh. Ay, na yan ni Marvy. Isumat lagayam. Nga itinapalpalabas abulan, madlaw kukat akas lalikliklikan nak. Ngam saan ang makakita kanyak iti diretsyo? Tagayam, at da relasyon da kini Joey? One friend, kat sigun kan ko na, napayag tagaya man. Anya, ay nag-traydor mo tan agayam. Keep calm. Kasaritam to itinasayaan. Amok ananak nakam ka, kan mas matured ka ngam iso. Traydor ka agayam. Awanan ka itibain. Amo Marvy, nalablabas ka pa ingam ayop. Diyak lakit ti pagarupan nga aramidam kanyak ti kastoy. Tapno amom anya, Grace. Saan ko mat apakabasulan no nagayat ni Joey kanya? Saan aya? Anya, kasta ti ibagam kanyak agayam mo. Nakitamat no kasano ti rigat ko iti anak ni kini Joey saan aya. Naimatangam dagiti panagsangsangit ko tunggal awan anak. Imbes nga isakit nak. Imbes nga ibagam kan kwa na. Apanunutan nakiti ti anak mi. Ngam saan mat. Tay manugot ka iti amin akayat na. Traydor ka agayom. Awan sir-sirbim sa totoo lang. Anya? Imbilang kakaskabsat ko. Amin amabalin kong amay tulong kan ka. Idi masapul mo ti tulong ko. Kastoy Gayyem ti aramidam kanyak. Saan ak magsingsingir. Nasakit laang tinakam ko. Sumat lagayam nga awan ti itad ni Joey kanyak asustento iti anak mi. Gaputa umdas laang apang happy-happy yung ijebar. Kan pang date yung kasta ka di? Manipod ita. Lipatan na agayam. Traydor ka! Be wise in choosing friends. Gapot na saan nga amin anasingpat iti aglawlaw mo, kat makuna agayam. Saan nga umdas ti makuna a friendship,
Wano closeness, kadagiti Traydor a Gayyem. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo, Gasat Iti Biag. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.